noma ngithi so ingakho ngibuza mina ukuthi wena ubungiphosta njengobani ubusimple mfethu umbuzo wami awungeke cha ubuza nje lokho ke futhi nakusasa wena uzophika ukuthi wena into ekunyuse wazofika la okhona mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ungizwe bekulekelela ngecontent mhlawumbe nalokho ukuphika ngelinye ilanga hayi ngeke not kodwa lokho nkabi angizama ukuthi mhlawumbe angifuni ukuthi uphawule kakhulu kukhona ngoba yinto le personal ngiyacela futhi ungafaka abantu abaningi la si right ngiba sibo 3 so okukhomba ukuthi wena kusasa uzobe usuphika ezinye ngoba izinto mawuzenza wena kusasa uyayiphika namhlanje wena usaba post live akasiqiniseko wena ukwazi wampost usiqiniseko wena ukhuzwayo lo khuza kangaka ngoba ungiphosta ngabo 2022 busy ungena urecord live kancane umhlaziyo usethe kancane umhlaziyo usethe uba ukhuzwayo kubalekile ukuthi umasi ukhuzwayo manje angithi phela uthi wena wangikhuza nje uba manje ukhuzwayo lo uthi wena wangikhuza angazi phela noma wafika wazi-introduce anikwena ukuthi ngukhuzwayo lutho ayengimala futhi akekho ngisho umuntu wangifonela mina angeke urecord live mhlawumbe abegcina ngigcina ukukhuluma nje la ukuthi hayi sayomkhuza kodwa akekho wezawuso yazi kwethu mina ngiyakubongisa futhi ukuthi into zakho ziyakhanya yabo cha ngiyakubongisa mina personally ngiyajabula kakhulu ukuthi into zakho zikhambela kahle futhi ngiyafisa ukuthi kukhulu kakhulu kunakuqala bathi uyiqaphela lento yokunyela isihlahla mawumuntu ube careful kuzona lezo zinto lezo yazi uma wenza amaphutha afana lawo uwaqala kancane uzojwayela uyoze unyela isihlahla esirong ngelinye ilanga so ilokho mina ngakusho ukuthi mfowethu mhlambe uyibona u-upgrade ngendlela o-upgrade ngakhona noma impilo yakhe yaphambili ngendlela eyaphambili ngakhona akuchaza ukuthi thina ngelinye ilanga sekufanele usibukise njengeyihlanga lo mfowethu advice yami esimple ayinamona futhi ungazi kahle fana kithi ungazi kahle so kwesinye isikhathi ungazi ugijimise izinto ezingaphe kwakho futhi ongahlangene nazo yabo nje ukube nje qhawe ngoba ngiyakubona mina ukuthi khona into onayo kube nje uyayikhipha noma mhlawumbe uma udlapha ufuna ukuyikhipha khona ngoba nje yabo ngoba usagunda iqhawe la into ongayazi vele yabo so nje ila ngingayazi njalo yabo ayikho into enginayo ngawo mina bengikhulumela kahle nawe wazi kahle velase wena unenkinga khona inkinga onayo manje inkinga manje silokhu manje ufaka nezisho nezabha uyazama uyamix kanti ukhuluma nje mfethu iqiniso lokuthi cha mfethu qhawela kithi noma mhlawumbe ungifonele mfethu awuzama mfethu ulungisa izinto ezikanje hayi ukuthi ufaka izisho mfethu nezaga hayi iyabheda lo nto leyo yabo no wezaso yabona mina makhulu abantu abanamona ngoba akekho umuntu ongenawo umona but wamona ngikwazi ukucontrol yabo mina wami umona awungilawuli mina wami ngiyawuhlula lento ngikutshela yona general ngoba asikho isidingo sokuthi ngihlebe ngikutshela nje into eqiniso ngiyabonga kumina iqiniso kuwe izofika njengombono kumina lento engisho iqiniso ngiyabonga yes yabo kuwena izofika njengombono kukuwena futhi ukuthi uyithatha kanjani ma ukuthi neveli uma ukuthi mhlambe lo ivalue yayo lento engikutshela yona uzoyibona namhlanje ku right thank you futhi uma ukuthi uyibona mhlambe after 10 years or nini ilapho nkabe yami yes long as igcineni kosuku mhlambe uyogcina ubonile ukuthi lento ngangisho soyini like zoso mfowethu into eqhamisile ukuba intatheli kaMaskandi angazi noma mhlambe ukuba ukuphosta ngoMaskandi ayangisho njalo yes ngiyabonga mfowethu into eqhamisile ukuphosta ngoMaskandi so awukwazi wena jiki wena usuzoso awusahlangani nezinto ezithize usuyaphika nje ubuwena usaqala manje sesiconfuse zoso angithi mina ngathi into esimple nje mana
angu-article la u-understand sikho isidingo sokuphambisa umoya la yabona ukufuna ukuchaza kakhulu ngirelaxele mina cha mfowethu yeah so like into ekubeka emehlweni abantu ngizokwenza isibonelo mhlawumbe angenza isibonelo ngoquality yeah uquality sibazi ngokusonka achoma ngempahla enza ngendlela enza ngayo ukujonga yabo yeah ukuthi namhlanje usomculi akwazi uquality ukusitshela ukuthi hayi mina ngisahlangana nendaba yomswenko useyaphika nje ukuba uyena uquality ethi yena akasahlangana nomswenko kwasho wacimola like into esimazela yona sisuka naye lapha sisuka khona thina abanye simthembele le nto leyabe yiyo ngaloso sikhathi mhlambe samfollower kanjani so like uyasiconfuse thina abanye mina ekuthenini ngikufollow back noma kube mina ngifollowa wena ngazi nokuthi safollowana kanjani mina ngikufollowa ukuthi Kingzoso wena kunezinto oyipublisha ngomaskandi uyapublisha mayelana nomaskandi ilona ngikufollowa namhlanje uyangidida mase engazi ukuthi wena usahlangene nomaskandi nginokwabuka phela ama-post akhe ku-Facebook angisaunderstand kwenzakalani noma usungathi manje uZoso usenekwari nomunye umuntu like angi-understand kwenzakalani uyabona nakho-ke lapho ngifuna ukuthi-ke impela-ke uye khona ngoba vele ngiyazi mina vele yonke lento vele ibilapho vele yabo ngicela unibingelela mfowethu abantu abala kwipanel engibaziyo nengingabazi ngicabanga ukuthi ngicela uyivale la esekubone ngathi ngena khona yeah kodwa-ke ilapho Zoso bekuyilokho nje mfowethu mina bengikubonisha nje leyo nto le bengisho nje mahhala maye nevelu kuwena ngiyabonga maye ngenayo futhi ivelu angeyisoli anginamsebenzi nakho kukuwena ukuthi ukuthatha kanjani lokho mina into okumele uyazi umbono wami engiwubeka anginandaba ukuthi wena usuke uzothatha kanjani ngaleso sikhathi cha nami ufana nami nje ngqo mfowethu yeah so into engisho nje bekuyileyo nkabi yami mina yabona-ke Zoso mina into enginokuyibhekisisa ukuthi kwesinye isikhathi uma uphethe something esandleni usuke ungazi ukuthi uphetheni kuyenzeka ngiyaxolisa kancane Zoso kancane kuyenzeka ufumbathe something esandleni mhlambe ugcina usulahleka kuyona ungazi uyabona ugcina mhlambe ulahla lento oyiphethe mase uhalela ezinye mina ngizokwenzela isibonelo ngento eyi-1 ngingixolela mawuthi lento ihlala kabi noma mhlambe uyicabanga wrong kuyokwenzeka yabona ngelinye ilanga sekwaphela lezi zinto kuthiwa omvanga esakhula zikhona idlala ko-TV SABC2 njalo ngo-9 to 10 kudlala umvanga 9 angazi 9 to 9:30 kudlala umvanga kanjalo angazi noma 9:30 to 12 kakuba njalo kwakudlala umvanga namhlanje umvanga usekho bakukhonto kuthiwa isibaya yonke into eyisikeshi inokuhamba igcina isibabhora abantu but kwesinye isikhathi kunento elasta forever ukuba kancane bodi kancane ukuba i-journalist mfowethu yinto leyo ongaphila ngayo forever mnganami ngoba uyanhluphile yeah ukuba i-journalist ngiyaxolisa abe ngiyaphakamiseka la akunankinga kabami akunankinga bengifisa ukubuza yena ubafo loyana benginyukelena kahle kahle ukubuza nje umbuzo wona mase nami ngehla ayikho into etheni hayi manje ngiyangibika futhi hayi ngoba ngibaleka ayikho into engiyibalekelayo yabona angithi yabo kufika le kabi le ehamba neveni la yabo manje yolanda intabathi yabo hayi ngoba ngibaleka bafowethu yabo ngibhizi yabo hayi ngibaleka maqhawe silungisa indaba yenhlabathi bafowethu yabo yeah cha uzokhipha cha ikhiphe lento phuma ngabe usiqiniseko ebenginyukela nje mfowethu bengifisa ukubuza umfowethu lana ukuthi umethi yena akaseyona intatheli usuke e-interview abaculi enzani pho yebo interview
u-interview abaculi yena uyibiza ngo-King Zoso News kanjani? No, akasekho bafowethu. Hayi kulungile ngoba usebalekile kodwa-ke engadlali ngathi. Ya, akasekho bafowethu. No, bese khuluma nje bengani into etheni bafowethu. Niyayithatha ngaleyo ndlela yabo. Niyazi-ke ukuthi nizoyitolika ngendlela zenu, yabo. Iyona futhi lento ebengikhuza kubantu baka-YouTube ukuthi sometimes bengadukisa abantu ngoba into engisengayinokusisa mina kunento lento engayiboni. Into esonela kakhulu uTikTok ngoba uTikTok